Gobierno Uxanguina Campi, como la Iglesia Católica Uxanguina Campi, Hamta Parekiwas Kinikama Irna Kaunaka Ut, ella ya te Kawitokina, Kamata Marca Chirina, Karu Yana Tañataki. Acamaranja Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico Uxanguina, Kahani Akim Zapataka, Hanwaltauna Katka, Wayapharaki, Droga, Apnakawitokina, Maimarat Sipanahil Hatawayu, Asino Uñanche Apharaki. Potosí marcanja circulación de billetes falsos, Hanwaltauna Kay Uñanche, Chispas, Asino Apaya, Paya Uxanguina, Kahakananche Apharaki. Alto Pata marcanja feminicidio Yankachau Nika Unyanche Chispaya Umaya Utjatapata Ukamaraki Chahualaka Unyanche Chistapata Sino Pekenchiri Nakahayati Apharaki. Lago Titica Cota Toquina Hanwaltauna Utjatapat Hamarkirpi Nakaha Amta Apharekiwa planta de tratamiento de aguas residuales Uteaña Ukamatas Kunyanchau Campi a Cota Toquero Yanaptañataki. Ministerio de Salud Uxanguina Hamta Apharekiwa Kimsa Machaca Centros Oncológicos Uteña Jutiri Maracama Ukamatas Kinihama Koyawina Campi Marcachiri Nakaru Yanaptañataki. Wasurutu Akoyasuyo Marpachana de Kerigo Nekahayata Kayuta Nakaru Kuta Wayaphalaki Oreo de Invierno Yanchawimpi Ukamata Taya Pachan Casina Usuna Campi Hani Usun Tañataki. Altupata Marcanja Zapacutin Hamayu Campi Hachanche Chispa abandono de menores o Wanakaru Haithawi Kumaraki Yanka Chawina Casa Sino Amarkirpiri Nakaha Unyanche Apharaki.